Trumpets House. Pendo hili la namna gani ambalo Yesu alitupenda? Pendo hili la namna gani ambalo Yesu alitupenda? Alijitoa Yesu kwa ajili yangu, alijitoa Yesu kwa ajili yako, alijitoa Yesu kwa ajili yangu, alijitoa Yesu kwa ajili yako, ili Yesu atuokoe, ili Yesu atuokoe, ili Yesu atuokoe, ili Yesu atuokoe. Nina huzuni nikikumbuka maombi ya kilio cha Yesu, ngenisamehe. Nina huzuni nikikumbuka maombi ya kilio cha Yesu, ngenisamehe. Alitokwa na jasho la damu, alitokwa na jasho la damu, alitokwa na jasho la damu. Yesu alitokwa na jasho la damu, alilia kwa ajili yangu, alilia kwa ajili yako, alilia kwa ajili yangu, alilia kwa ajili yako, alilia kilio cha uchungu. Yesu akijiandaa kutuokoa, alilia kilio cha uchungu. Yesu akijiandaa kutuokoa. Pendo hili la namna gani ambalo Yesu alitupenda? Pendo hili la namna gani ambalo Yesu alitupenda? Alijitoa Yesu kwa ajili yangu, alijitoa Yesu kwa ajili yako, alijitoa Yesu kwa ajili yangu, alijitoa Yesu kwa ajili yako, ili Yesu atuokoe, ili Yesu atuokoe, ili Yesu atuokoe, ili Yesu atuokoe. Alikuwa kijana msalabani kwa ajili yangu mimi na wewe, alikuwa kijana msalabani kufa kwa ajili ya dhambi zetu, alilia kilio cha uchungu. Yesu Getsemani akisema, alilia kilio cha uchungu. Yesu Getsemani akisema, kikombe hiki ikiwezekana uniondole Baba yangu, kikombe hiki ikiwezekana uniondole Baba yangu, sio vile ninavyotaka bali vile utakavyo, sio vile ninavyotaka bali vile utakavyo.
alitupenda. Yesu Alijitoa Yesu kwa ajili yangu. msalabani, Alijitoa Yesu kwa ajili yako. Yesu Alijitoa Yesu kwa ajili yangu. alijitoa, Alijitoa Yesu kwa ajili yako. Ili Yesu atuokoe. Ili Yesu atuokoe. Ili Yesu atuokoe. Ili Yesu atuokoe. Mungu alimtoa Bwana Yesu afe msalabani kwa ajili yetu. Mungu alimtoa Bwana Yesu afe msalabani kwa ajili yetu. Kwa kuwa aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa kipekee. Kwa kuwa aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa kipekee, ili kila anayemwamini yeye apate kuokolewa. Ili kila anayemwamini yeye apate kuokolewa. Ili yule asiyemwamini yeye apate kuhukumiwa. Ili yule asiyemwamini yeye apate kuhukumiwa. Neno hili la namna gani ambalo Yesu alitupenda? Neno hili la namna gani ambalo Yesu alitupenda? Alijitoa Yesu kwa ajili yangu. Alijitoa Yesu kwa ajili yako. Alijitoa Yesu kwa ajili yangu. Alijitoa Yesu kwa ajili yako. Ili Yesu atuokoe. Ili Yesu atuokoe. Ili Yesu atuokoe. Ili Yesu atuokoe. Wapendwa, na shangaa na pendo hili ambalo Yesu alitupenda. Wapendwa, na shangaa na pendo hili ambalo Yesu alitupenda. Ni pendo la namna gani mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Kwa kweli mimi ninashangaa, ni pendo la namna gani mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Kwa kweli mimi ninashangaa, upendo huu alinipenda, upendo huu wa kipekee. Upendo huu alikupenda, upendo huu wa kipekee. Pendo hili la namna gani ambalo Yesu alitupenda? Pendo hili la namna gani ambalo Yesu alitupenda? Alijitoa Yesu kwa ajili yangu. Alijitoa